embera yabera impiguza ndabeho omuri Kyabuga Izalowa muri Bufunda Ibanda kandi ahabwe mu viyeji akarura kakaterwa mbundu aba babesi imbere aba bari mu Hope Tumwesigye Katayiga wa Independent hamwe na John Hitler wa NRM kandi ahabwe mu viyeji yaretwa obutikereza no mu mazina okutasyamo abantu abatari mu kitabo cy'abatezi bakaruru hamwe na Noha orabanze kubara abantu tubija kuretaho obusinge waba nabarwa yajema kushitamwa kandi cyarga muhitirana uko kusinga karuraka na n'obururu 217 ariga na 76 akaruraka kagenda cye umuringaniza abataka bashara mu kishire no kushemerwa kwa mani ko kwirira nduru nemeranga ahagwo buhanguzi NRM yabasagarka na stamp banyokangura ebendera ahanda hacharo charwa mabare apa omuri Kigarama Ward Bisheshe Division akaruruka bakihorere kandi Nelson Akampo wa NRM yasinga Wilson Musinguzi wabatine kibina n'obururiga ni 14 ari 15 inyongera kusima abataka mwena ba RC1 yarwo mabare apa okusajika kiyayo obururwa manu munonga abuka kinaza kubara nasanganya okupambara n'obururu igani 14 kandi ubunanye simbere nawe yayi n'obururi 15 tumare ho cyaro kitu kifuno businge nemerembe deni ekinde kitwenda kora ntwenda kurwanisa abana batakushoma kandi barumu abana batakushoma nibasibo mbyaromu nibachwa fene nibaryemyembe nibatusisira akarura twagera kakajya kwishyura kandi kagenda je kurunje munonga taza mukavuyo abakateza bakateza je kurunji omuganda karuruko kutorana bembezi bentebe zo kubanza muri Fort Poto katerwa mu ihorera ataronshonga yona kandi imyanya yo kutereramo bururu yone itwarabamu lyaba rihorere ryonka The LC1 structure forms part of the government structure that includes all the structures of government to make a complete government, and therefore it guides government on planning and budgeting. As the head of security, we have deployed to ensure that we have a peaceful and successful election. Okubanza nyowe kingenze kuserulizaho nsangere mbutse imani lwali aliwakinwe tiaro akafa kandi mukazuwa akabatali na executive vice chairman akaba ni Bob hati ya kinyoni cyongenze kuserulizaho na gamba kankomi mbere ndahamnanya abukagera Bob so Bob ni magera nko muntu abokuba ni mumanya muno kandi emirimo nagimanya ekya kabiri abakazi ndojja kutulema batulemera obwire buheireyo nito twachwamwe ncwamwe abokuba abukatuli baseija aboko mukazi tasokushobora kukorera zibyetu bene bikina konka polling station ezimwe abaho butikereza no kwa karuraka kine kubarwamu yo polling station ya Roresero abamwe bagira ngo barabara he akakonjike ko kuterera hakaruru cy'abantu bahakanisa bite kikija kutahwamu abibyo bururu nuko kwikirizana ngora he yo bukonje nuko akaruru kutandika kuterwa Izere mune cyaro kina abasuma baringi muno mbakolira muri mo gwamani ndaraheru imbalinda musapa na chikumite nyimbwa saa 10 zekyo takurinda cyaro cyange kachemane bagonza biona bahereza kandi mu mateganya kwikire bisamuta kaitombo itaga na izo wange mbona ngamba imyosete muri Nsika Town Council abinji barabo batine chakanisa bito muri Nsika B Moses Twirwe yasinga Kenneth Natujuna no bururiga na kamwe aha bururi abirana mushanjo Nsika Town Council Deo Gracious Sumbusha yarabahatine chakanisa hamwe na Ambrose mubangizi wa Kazirwa Sero
nimba sima ntine bukomo na bugarukiro aha bwa rukundo y'umwanyoreka kandi nkanye umwatorana rukundo y'umwanyoreka niteka tekere kubakora ntine kugwera abazu nkeke nagambire narukusosora aha bwo kwa twena turinkahi turyo museremwe kankumango abantu abo bankunzire munonga nabumbenye simbere nabo barebera amani gebinze binkozereka umusero yanjye yakazugwa bakana n'abateza bakarura amana kubagizire batina no kwiza kunye simbaho ntaye simba nyenka shangana nye simba nkiya y'ubururu bwinji ni mpamiza abantu banje bampaka ruru n'abatampereza umuruhanganyo nasingura abwo kuba aruma bashaba kuru washangwe mutoni mcara mutayi wawe kugira ngo nuba watwaza kubikonka indeba ngo tucurungi aha side yanje nyo mukuteka kwanje amakuraga gasha kwa Timose Mushabe Jonathan Tsingwire na Juliet Charles